Dala bih sve na svijetu samo da vidim Violetino lice kad je pronašla Marinu haljinu na krevetu. Ali moram na nastavu. Ovo je nevjerojatno. Nema slušanja pop muzike u kući. Ne otvarajte ni jednu zaključanu sobu. Ne razgovarajte o Violetinoj majci. Pa što je tom čovjeku? Samo je lud. Pa žao mi je što ti to moram reći, ali luđak u ovoj priči si ti. Živiš kod njih, Anđi. I jesu li sluge pozvane na tu zabavu? Ja sam njezina učiteljica, naravno da sam pozvana. Anđi. Okej, ne, nisu me pozvali. Ali živim s njima, naravno da ću doći. Da, pa mislim da bi to malo trebalo provjeriti prije. A i vidjet ćemo što će Herman reći kad sazna da si prekršila pola pravila i da si lagala i za haljinu. Ne, Herman nikako ne može saznati da sam joj ja dala haljinu. Možda bi bilo dobro da sazna. Da prestane ovo ludilo i da mu kažeš tko si ti zapravo. Pablo, ako to učinim, znaš da će odvesti na neko drugo mjesto. Sada smo barem u istom gradu, možemo razgovarati, upoznati se. Lažeš joj, Anđi. Ne, tehnički joj samo ne govorim cijelu istinu. Ali onaj koji joj zapravo laže je njezin otac. To što ti radiš je isto? Ne. Apsolutno isto? Ne. Ja samo ne želim da je odvedu. U redu, Anđi. Mislim da je najbolja stvar koju možeš učiniti da joj kažeš istinu. Znaš da bi to bilo najbolje za sve. U redu? Znam da si u pravu. Uostalom, Violeta ima pravo znati tko je, zar ne? Hvala ti. I oprosti zbog jučer. Da, duguješ mi za to. Volim te, prijatelju moj.